for the menu me and say but on my subscribe na share like no ma for you me kai say o subscribe na wo comment Emma and ye amanfo so enya bi share na ye nhwe video bi wa no sei embra ye ba children na nko na sabio me so kafrache o ka nya sase mama atomaso mu ye ye nko ne ngo so ma sisi and I shout out to Asante any man share for my idea say mo buy Matthew say aye no mo Asante class on my year. So also by your on the 13th for autumn for because I'm kwasasem no so autumn for say on say I'm kwasasem no so because etia mama mere enti mesra mo say Asante hene and then matisi yama information Ghana for nyina ani ajobi ajubileti say wo say aye no awale no woni mo hwe where you self me first aye no o mfa ho the abusia panyi because abusia panyi na wajimi a me wo bi ta wo bi obi abusia wu na woni nipa ni nua wu no kontokwa woni ne yire kontokwa na wo defend side chick na ono akum nipa no nke side chick na mo kwachi tum no da bi majimi mu na wo ye adwuma ma side chick ne na abusia na ba wi ase no Asante amamrem side chick o ye yire mani ye odi kuna mani ye ya boa adan na person di musuo ba Asante region obe magana kura kwacha from Christianity now asori nyina be ma ware ba kwa onware bi oba bi obeka hu bia obi akoto aware so what you say enti se nipa ni wi ase kura na yire panyi na o ware ne first no wona gina bibia ni e make sure say ye ya amamele da bi wagimi aw say akwa ye se man hyiafo na pam ani mgu ase na moje ye why because magimi say akohwe aba eye children na say dey say me betu dwa na what mu say ebusua panyi eye otumfo osetutu ababie wu mi bo mi mu asema won tasebere ebo odie na ese wo se enkonya bia gugu fom oyonya mi tumfo kase ye Yakopon abasa ya dom kwa me kruma firi won ma eye otumfo osetutu kwa me kase eno mum na ye de incident na ama no na utimu se eye abranti ya mkohwe ni video ya mba yi eye chidunas ene kwa na me se sabi kafrache wakanya se mam na to me de bia mte na asem ne mum ne pan me se wakanya se mam na to ma adwin na to na ene say chidina se ba kan se me no de video bi batu dwa na video ne ko sheba e rutimu se me ka se amafo ni achi ewo eye infoni tentai na so ye pa na chidina se asem wakan na se tumfo se to sabi rate asemi ye mahmudu timinka ko so video nbae mama timi enu na chidina so de asem bia wa no bekam bi se na no anka asem ya obebe yate wa me yate a ne ho nto ne ja efensi ya cause asem onye masem asem me se me pense mu tumfo asem de wo se de ni die ema no ene ni die fata no se wo se de mana e de ama no eni overturn on the abuafo bi na abuma mumu e ba bi sa pepe so de na kantan aso ye ene ye wo na kantan se bana baji ni ndo ni bi na enom wonim se oye obia oye diabetes pa ya wada ma pebi na nom na wonto diabetes na ye ka no yare kodie wo pa na so ye mbu ye fi ye ni mbu abusua ma anya wuchim se diabetes ekum ni pa afei pe diabetes edroni bi nom na bi ma so ye ana benya diabetes edroni na bi na bi ma se bra baji bi nom na wonum na so na eboabo immune system ama immune system no so ye kama anti diabetes edroni bi na nom na onso onto afei wa pressure drone me ka fa obi ase eboa wonu pressure dra eboa ma won free as fast as so na bi man kwa na pressure dra eye ma ni padua na se boost ni padua na e mo padua ni system ye kama na bi ma se wonu pressure drone no na ekum yare biara e wo ni padua na se yare biara akanfo na stay e wo ni padua mu na kise ekum ni yie esi pressure drone bi na nom number no etegu o screen na so betimi afre na bi mam na bi ma wa adwumam kinkasi junction adwumam kanya ase adwumam kinkasi junction afre so adrowe pa ya adrowe e A to Z menka fo ma obi ase obi apesa do ni bi nom wonum se wonum na eboabo immune system A to Z ma menche mu sei yare biara mpo atena mu ache wako hospital wajindro ache yare ayare sali bi na wajindro anom se ebeko watwenye wanimu ayare ne nko wadam ma pe A to Z ni bi ese yare bia wotumu se wono padwema enko no ese yare bia bi edi nyema biara mpo a even po na wo mu ni padwema ache ebe ka mene down
enti pe A to Z ne bi na enum na onso wonto oba woni atenka me ka atenka pa oba woni atenka watenka ofom wonim se wo feelings so so a feelings ne nkodi eyie me ba chada ma pe feelings ado ne bi nenom ma feelings ado ne ehia oba be se wase na meka be be betira kwata ma na enwe nya se ne nya fawie wada ma nya fawie so oba wutimu se wo kompam na still na ne ye bofire now still watenka no kwa achira se na watenka abade a pe atenka do ne bi nenom na onto na bi ma so ye na be hu se no na bi wada ma eye sadro ye krami eye do bia meka fo ba pia oba o white o confiture o tietiem afen so o kana se syphilis me ba cho pe ko syrup ne bi nanom woni me se wo pe bia no no na boa immune system ko syrup de wonom na eye kama eye se ne se obekọ hospital ni ya wokọ panye na nche na 3 days pepepe white na saba adama pe bi nanom na onto bim wonim se sedre mikafo oba biara be me biara oba wo se ni kunu ebe masem fo no tobi ko ma ukunu ebu ma no be me bo ma ofare so tobi ekoma ni kunu a me ba chow tobi na fa ma ukunu ennom eye on the wa be ma power capsules ni bi eni me sure sedre wa hu ebo oba me bia wonim se wa ho oden e wo mpem e wo fom afei sabio obema sem ehi sabi okwati ameka wasem na ehia na ehi me ba chope be medoni bi na bi ma se odindro ahaban me se od almost 66 na aye edro no ama edro na gina enti pedro ni bi nanom ehwe nipa ne kasa bi a menuma me enko ne ade wadaroma wako hospital to so echi ni difo pa no oro no meje be ma edro ni bi nom be ma power edro ni bi na wonom onom a me na me se enche me se 3 minutes pepe na akanya ne ho enti nkase bia wako hospital okwo hwe wo mema sem be ma ni ndi mboa peye be ma power medicine bi nom na onwonto me shraw numpi nkase ebia wako numa duru bi me se be so hwe na hu ni se be ma aduru no eye correct na ye ka ye woni nsuo ne powder ne ni nsuo ni wadama aduru we wonu a ne powder ne refra eye koko ade bia ye liquid bia nsuo bibi biara eye liquid no obetimi dia free delivery wadama enti frɛ na eje wodie ye wie ni aso sukura na akɔ no die ne ye wo eye cream a ye de stra wakɔ atuma wo nantima propro hu ba bia wo ya usisi mu dompeni na tetem wadaroma peye cream ni bi ne fa so na kantan aso ye na be hu sandro na bi pe bi ne fa so na fa hu se eya na pompo ebi ehhehye wo ni padwema obesra ama omu ato ebusue ne wantime nka bi ma ode ne won kwankwan sai mama kraba.